match na ena enwoma efifa ba no nso no enye ena se a Christopher be ma yeni ada ho ni asome Awurade yi ya bompa yi ye de ehu asi wo safo de ati ase a nana no one can harm us, no one. Ena hu se ne a Christopher yenye ba ko no kwen abe mu aba ye no ye ho si ye do ye ho a boyi a police wa mo kokoti akwa yi munye a Christopher a police wa mo de lawyers wa mo di akwa ya se munye a Christopher e na Bible ne ka patro ati ase mitio e na Bible ne ka di odi ewu o se wa je do twin krante no wo di ano krante na answer patro ati ase but answer na be wo kranta no e wo se enkofo bi wa omomo ba behind the scene na e di akere se sa no manuma wo nyina no e ya de bia e wo se mo ye patro ati ase enti ya ma ye nkata ye ni embu nyoma bi nsem enja de mudie bi wa kire enkoankoa nyoma bi e wo se ma de ade na kye nyama ne ntene okay de apoa nyama ne mpoa ne wati ase mati wase na ebusafo we de esa akohwe eye video no ebiem video ne ye topic a ye di ho enkomo de eye owura Kwaku Annan a ono ena ye host or that the six show ano the findings are the intelligence confirm wo da form wo de waso to form tete nsem wo ya Abesim issue hu etete akodu ehun nsem no de beto da ye gotie no emra ne ba ebusafo ye be say din komo no ato aso. On Ghana Speaks on our developing story on strange murder cases in Abesim in the Bono region. The seed show per our intelligence gathering. We want the police and our intelligence organizations to primarily zero down on the Sakawa boys, our more Abesim enclave. And I will tell the security agencies that there's a lot to uncover. Abesim ho. Moye mo checks here, Sakawa boys gugu ho. Na mon crack it down on them. Before one betu to read him ni kwayem, ni sirem, and wodotum. It sounds one mudosa. No, we na shishin, almost shisha quiet, almost shisha form. See, I make us eyes on my the police, intelligence agencies won't crack it down on them. IGP, crack down on them. Me didn't catch them. Me say, Abesim Hono is the nerve center of the transportation of human part. The whole Ghana, upe nipa parts, edi bonini yankuma diani nasefwa. Oho, now win let me tell you how the modus operandi work. So be per human part. Enye easy say, ube timi free hana wako. There's the chain of arrangement, you know. If free hana hana, that's what they do. So enye easy say ube timi the trail no eko ura hosa. No. Bear in mind, eye nipa no mu kum wom. Na de ehunu ni say, enipa ne part no a womo eden eton no. Say nipa ni a enye so mu di nkan kum nipa no anse wo matwa ne ti ne nan eni na yo. No. Police, sa brantie no Richard Apia no. Mu make sure say mo de be fa vigorous yimu non cancer munchram enipa ni gira ho no ha se ne nsa ene obi hia e de akoye ade a yenku nipa na ansa. No, once nipa ni gira ho alive ne ya solitape na no to the extent so ontimi ntiemu nye dede no, that is where they cut the hand like this pa at the full glare of say nipa no. So where bema ne sabi mpreduasa ne hwa no ehwa no ena omu hia hwa no omu te hia hwa no de ye niam bebre ehwa no o ne hwa ogina ho ani kanwa ne ye yi ne hwa bebre hu oma ayi so omu ye wanzamfo ne ye yi hwa no se bema no so kote no so no omu hwehwa nso a ye twa ne se te sabi mpreduasa ne ye yi ni na kama yi ni se na ni tua se yo ba nso a wo bei se na ha mu hoyi no mo yi V shape no kama na dade em wo mu yi body part ni nara kosi se bibi o mu hia bi o metutu ni na ansa afi o me de o me ya o mato body na chine. Now in Abesim me say
enipa no ye yam bi ewa Abesim. Ghana police, you know what I'm talking about. Go down there. The leftover body no, ye grimy body no. I'm talking about Abesim. Ye yam nipa no. The aka no. Into untimi tracy body no. Now, again, we want the state agencies to also throw their satellites into Sunyani Township and look out for some big public toilets. Our intelligence is closing up as one source of dumping grounds of dead bodies. Now, me pese a police fo, a soldier fo, CID fo, BNI or anase NI one from say amazing NIB. Muna mama muni Echo Sunyani Township. In Sunyani, some of the big public toilets, you know, one source of dumping grounds. They did dead bodies. I don't want to. Me person member say me na maybe no. Me, I'm an investigative journalist and I'm to report what I know. But I'm saying, sir, the security agencies are Masoria, led by the police chief, Ayora, Dr. George Dampare, very great guy. I salute you, Chief. Mama Muninko Sunyane. Because Sunyane no, ohoni nipa no muria to two parts niria, they dump the bodies. In Abesim, they don't. Now, they are told me as a moon tracing ko Techiman. Techiman no in the hinterlands. Mr. Moon come through. Ube who said Techiman so aso anu gidi wo masa Ghana ye hu Ghana is more scared than I ever thought. And Monday me catch them say me no me free na me feel say bia Nigeria near town who tete sans mo de be movies near there. But now Ghana is becoming more scared than Nigeria. Indeed, it is heavily reported that Sabrantiane Yachine friend Richard Apia was earlier arrested by the police, and he immediately started drinking the water soaked on the dead body. That's the report. Abra yachi abrantie Richard Apiano. Body na odia she fridge ni mu ewo ne dem ho no. Ensuo egu akola ne nsa ho na muntie miye. Ensuo we soaking ensuo ewo ensa no dead ensa no. Odi ensuo egu ensa no. Then he started drinking the water. Now, let me tell the Ghana police, consider this as spiritual. However, there is a lot to uncover. It was a ritual no ye. The Ghana police for Mutimia. I know, say, ritualistic and ritual stuff is not admissible in court. However, I am just to give heads up. The police, me say, sa de noa oye wo hono. Onum nsuo no ewo ensa no no. Me say Ghana police is a spiritual thing, but go deeper. Abrante ne samo be touch no samo be yedin o. It's up to you. Munim de somewhere. And again I say Ghana police, put your maximum best to ensure that Richard Apia speaks and speaks well. And Ghana police would be shocked and awe the names that will come out. They say, Samu Yirenwa, a dia ebepie no, me pamocho, Ghana police, Mamon Fedini in Ghana for, because we know what we know. I do not want to take the wind out of your sail. No. We are just giving the police some time to do further investigations. Now, last week, me catch Ghana for, and a Monday, me bet waso. Me say, Abesim ho keke. The murder cases in Abesim started way back. Oh, the only president or the nine ho no dijuma was former and late Flight Lieutenant Jerry John Rawlings in 1988. At the end you see, Abesim ohene I friend Nana Twene. One na pamfu ekokum akwala friend Kofi Vincent Twento. Rawlings kumomwe woman na. Yes, okumwom. That alone tells all of us to say, 1988 oh, besi ene 21st century, still Abesim edaso recording murder cases. That alone tells all of us what's going on. Me say ohini pombi wo Ghana ha, me mpese mebo ni din na ni din su bepie.
Ohinipon bi o ekura wodi mu hene no started with tea. And such cases have been reported heavily as he gets involved. And the police don't cover these things. Because me say, Sabrantia no, muma muyire noa, ediye be pie no, mube hu asofwe kukudam fobi din, ewo meimu. Some of asofwe kukudam fobi edin be pie. Mube hu top politicians bi din, ebe pie. Some top businessmen din be pie. And then, ahimfu bi din, ebe pie. Ewo my way. Trust me, don't joke with this. Baby, your mind drone. Ghana continue to become dark and darker. But didn't care catch on my moon penny for say, or may Munukum Cassia Becata sono, ye who she be ye, movie a Muslim crew, hey, your Maya, a Christian nation. I said, no. And now, Abuson, they say, you'll be so no. To me, name how I met describing Ghana is dark. And dark secret is so many oma and I show me ma. Onyan kupwanim nyam. Ebusuafo from there Kwaku Annan which me hu pa say esi Ghana ha de enti de ne yenim no fitete no a lot of forces have come to play e wo ye man mu anya eni da ho pa ne ya nhwe ye nyema mu yi a ebeje ye nsem ye keka koi na odifo mesa ba osu biem Kwaku Annan ka sem bi to madwen pa o say enka no nenka ye ka nipaku bi a wo betete nsem bi se wo mu di nipa nam yes anyama na nka ye nuanom Nigeria for na nka ni se anyama ni wo mama te se wo mu 1983 for do na akopia wo mu man mu bi adan so mo de ba ye no nti ye man mu kra de kasa su bi se krampo no beti kra kro bi chi kra but se na ko se ben akro kase te se sunyani Abesim ni te Hvman ani kura godo a hu din de ntimi mbo because all the case bi meda abonti he se na yetetin na inyama bi se koso ebo nti no spiritual issue nti ye ntimi nya hwen fa ye ntimi ntu anamo bi ebe si san nyama we hu kwan ana me dey na the mechanism say ye pa ye nsi spiritual aspect no kwan na ye deal with individual and as a physical ones kan because the India mechanism say sense to be o si ye nya den say ye be si esi hu kwan dia ye ni kan nsi spiritual aspect no and as spiritual protocols no kan ye nsi kwan and san ya ba physical Bible kan hu ne control na mo no pray and 20 men si hu na etade na chi na nipa na adwemu anda wa still now the church na be koso adinya but what you say and na make say oman mu aye wono Ghana as a whole no mumfa no doso no interesting no mumfa no Bible kan say mukona mko enyame adwuma oba bi a wo mo ya fa wo mu no monji wo every sa no mumfa akwai say ya take a country bi anas a town bi dominion ye dey nim say a town we di we na ekoso and so there are men of God over there asem no aboso ne se kro bi na se agidin se biwe ya na koso ntina se obi enim se sa kro ise ya na koso na to so mam na minti wa asem na what you say enti no baby ya take dominion ya fa no mumfa no the men of God over there what are you doing over there na won say na dey nche enti se wo ye odifo anase osofo anase apostle na wo dey say dey ka man kesi ma besi mu asem anase town wa ti see ewani munyam sei na enwo asema ba beda se a wo hwe kuruma ye wa asofo bebre omo ti sa akuru so sorry ba wo pa so o ma gidin ye blofe ye sei na sa branch kan ye so ko Methodist church wo ha de say e Methodist e sa so na me for mo se ba bi ma me okay na what you say for sa so ni se ba bi ma me enti ye be sere na sa so na mmoa de hwa so de ti sa so de abodi me pese me bo mu dimpo asori abodi eti what you say Methodist ya sori eti sa akuru imu a edi na mo ye di abo sa akuru eti mo asofo mo ni mo asofo bi ana so difo bi o se mo be ye crusade bi abompa ye asizi enuma bi na afa magu no mo ti ko ma unleash mo ti mo agu kuro ni mu nana ye tena se manfofo da na ye kwaye o
what's not in your turn? And you say, a crobby at his any a form no mumfa. I saw one more day. I give one more day. When your program on Bible program, moon sees how you money in our pine. Yet, I'm with them with your bias, sunny in our home. Table your crusade be 15 days crusade, empire one. Would you seize quite a film we are? Now, if you want to move, now, if you want to know, anyone can show him the young one. Now, we say, if you seize one, a radia shall not yamay, and young one, would ye. Or be a man, sons, I said, Anna, for us out to a granny will not see the now I said that. But one now be so much he said. Na krobi sakrapo no se na no mfa wo hu obi beti aya so ka ma na akwaye obehu nyama clear nana no mumfa wo wa Elijah time na ba adifo ne ba asofo wo ho ba Elijah was a man who stood up ejinai some from nyame dinam so mi from awurade ne ehwe nyame odi ojaba di yem pai boso na won se na di nya che enti se among baby ya fa no mumfa no there will be a man of God be a ose a powerful and as evangelist be an as apostle be a ose obeti be jinam aje we nyina but and a Christian for say na make na Christian ye ni muhwehwe ye no ye ho o ye ko bi be jina waka se okokwa pefe okwa pe ni munyam but entisa what you say Bible say ye no do ye ho ye ho akwa entisa wonu akoto se ye de sika ntwa ne na ya efro bentin so e ba aso masiso ukoto so bi abodwo se sia enkaso na ndie se senso si wudi ye ho na duru a wudi enum ntam enti ma yank kan ni mu nchenya e na asofo no mo ma omunya nkwase asem ye be ka no kro asofo no mo omunya nkwase asem ye wakobo pa ma yekum obi ba wudi abusan se adwene no enipadua no ana se di na da oso no emu da ho wo se o ji akra edi akosiro adenchi na obo pa me kwa kokum obi ana sa adenchi na obi kwa akoye sacrifice ana sa rituals ana sa Ghana as a whole ana sa enyo obi kura wa asori ni nti hwesofo ma me ekohu nu a ya twa ni pati edi kwa akosa ne nsa ye baba so ina na every infa and yet your money na kai break and loose e se hu ade bi a break ye hu ade bi a loose de bia class one e ti se ye di nyame pa enyo na be kaso na enyo na be ka se break and se be loose ye di nyame pa moja sam di aden eno man no so se me meka ne se enya asofo ni bi enyo omoa ye pa agro di dudu ya ye pa agro di e kristo agro ye ni so di dana aso di awko otimu se oso no wo no odi no wo no ni su ni ba nyina nkyere nyame asofo ye nye sakasaka what you say the Bible call 1 Corinthians chapter 4 verse 32 eba no I am not an author of confusion. What you say it is a many author of confusion dia anie na yenum efrenfa nana yenum ya papa ya boy odifu ya waya rasta ene chese Abesim ho de ye ntimi nche obi difo be ya rasta oh nana ada menye difo we odi ya ko Google ananse ko YouTube na ko type na hwe asofo mo rasta ne ragamuffins star chese enuma basa enso mo kro mo do mo agimu bi enuma basa o kan ya ma me member bi be pie so o se mpacho ye bia what you say enye enuma be se ho kuntan no papa otini ho ya sesense aboy osofo wa ye jerry odifo wa ye jerry ponkujo fun bi nya sesese ho just look at this Bible say for any pediency was for the etias we are for the etias nana and I said does it glorify say usum nyame bi nyame no presentable enti wo musu ban ya mo de ti Abesim wonti na de ekosoro mo ntimi ehu ana na ekuro na nana ekura ye timi afa no mumfa na ye kunkum nipa ye ekura timi afa no mumfa ye kunkum nipa enye easy enti ba akofo na sori o enye kwamre nkoma na sori o je Ghana si o nokre nokre enti adenchi na ba akofo ntimi nsori e wo sa mantam na onjina peme ye di nkomo no ko enim no owura akokwa na ncha bobi so se ensem no se abrante no
a police for gyina no so ma na ebie no ma kan sema asofo din be piem ahemfo din be piem saa so na mpanyufo business owners eskafo a wo ma fa dwumafo wo ma se omo ye dwuma de mo o ma gidin se sika de wo mo amo aso ye na sika kese ewo wo mu ne din be piem bi na ntino se saa na tie pa de se o man mu yetimu se entetero bi o because obia obia nam ne kwan so obia businessman kwa po nya dom kra obia penasem ns obia ye tese wa no empenifo ye wa wo mo ahemfo ye wa wo mo saa so na asofo so ye wa wo mo tine se ba ne se din bo no bem ne egwobodin a enso obi ntimi nyo defo o man mu bi mana Bible say na a good question. Bible say radi ne sira on the dome on page ni pa free sum na so ne sima poma tena bia enti say radi ne sira na o pepere ho ko sira ho a enye sira on the face of the earth. But what you say radi ne mani munyam na o pepere ho ko je ni pa ni munyam a na what you say enti meka say and there is a one musician inyo anyo to force kan oh nana Abesim for mo a me say there is a one musician babe you should or a young guy one musician vibrant what yeah what you na moderate and now you soon dey den and now me to warning e wo too much ye be you should dey ayade ye dey be ye den kire ye mu ni enti ase ye be you should me say Ghana anyumtufo ni bi e mema no young guy ye be you should dey ayade obi be you should dey na so na ade so dey ayade to apply for power okay nti ye be dinewu from ebe start from December e kopim next year December okay what you moderate December kopim next year December now or a gospel musician na or a secular music for ni bia what you say but un say emrante no mo man ni mu ya masika die ni mu dudu ya ma tese ye bibia ye sika obia na wunni sika wunni kama ya bio nana wuntimi nkasampo Bible say ye ti o man ma ye Kristo fo nkwade enyafo mpa ye ntam da kopim si Yesu beba Kristo ne kan enti anu ntimi ni hia na yen sheda nka se nya ohia buburo de ye mfa maba do bedia onu abusua be ye okay de alpha e de be ma oni pemu no ni mremu osirawa amen praise God but unko pepere unko fa nyoma bi na me say musician na ye ba be kunu na se ba be issue for rituals no from December we kopim next year December he would die maybe to warn him man wa e ma managers from me kika nkwase say he would die enya yi o eye enkom se adi ye da ho they say bibie nu obetime si ne ho kwan he would die unless or repent na otwe ne ho free some associate bi ho ansa na de ba be sin twam ya o ma ya de no so mo se adifo ni o man mu ana meboa apostles fo ni o man mu asa ewudie webewu nkwasun ko a so what you say enyoma e ba besi ene ye sha ho nkom anase ye kan Bible so adifo bi obese nkom na de namba mu bia no ne yafu no de kan what you say na o kan namba mu nso a ubewu you shall die so what you say enti me say wo de amummo ene date December we kopim next year December what your money mu ha na mekasa ntenko ba ni se wo ko efiche ko akopom pa ya mana na se wo twa ho nka eni panensi na so we prim na koma so what you say ya masika die ni mu out the nonsense degree enye bibia na esika onana enye bibia na esika o hwe ebisofo de nsem no kika ko de ye odifo ne di ye ode abetwem no ebesi ana ye hwe odifo baya ono nso ebriye mu atese abesim case abayen nkanka yenkensi na embre kakra mbre na pese nipa refi no ho kakra ye ni ho komo bi na se ono so akoye ne de wonche na de eno so abeji mu fresh on the briye mu no so akotu sa anamokro ye bia wasuma abrante se wonkoku 12-year-old abemu amren elfani na kuma de fusika odifo ba na ediye na duo ediye na se du se ye twa ni peti dia ye nyema wodi ediye kwan so na won se edifo ba ni bi kwa je ni mukuru nyina aboso ye bie landlines abetin se mamamfo beka edifo ba ni bia o wudu ukuna kwa so bechi ukunu no ne hihye ho
odifo ba na ontimi nye adwuma ontimi nye bibi nwade enpo no ade di omani chiri kwa yesika edifo ma no di omani chiri kwa se oni obi na nasa branch bi wusika di omani chiri nyina no mo pe sa nkapo yi de ne ye hu what the steady edifo mo Ghana de ne nkapo no anya sa bansiri ya yi gold ring yene sa nyoma no what the steady edifo ma no what you say na da you come and America say me no I don't believe in them the prophetess one would them one and a papa bebre ni brade me se nana bebre na je nkofokun mo ne nkofokun na etesisi prophetess o enti busa se odifo ba na wo ye ehimfa e na odi drive tumi ana se asori na wo ye no odi congregation ni kwan si yesi asori ni ewrade dia nana ti o asori ni alpha dia eni e wo yesi ye dia Kristo ehwehwe enye dia ankase ehwe o wo de busa se odifo ba ye di nipa ti konkora ana se edipa ti ekoma anu yi wo de be ye life super na so de be ya benkwa ni wadi ana so de be wufuo ni wadi wo de koye den e problem was assurance so Pentecostal and Sandaso so the direction ya na direction na direction di nipa ti na direction na so edifu ba enu wa ma na safu baba ko command say ko fa bibi an fa nye direction ma direction di nipa ko do san social way mu na me ba o na brante na yam call a spade odifu ba ben eno be ka se ko fa nipa ti bra no fa nye direction ma on the first from Genesis to Revelation and I say from Genesis to Revelation said I make am oh just say odifu ben eno di nipa ti konkwa na se nipa ti ekoye akwanchere ye odifu ben eno di nipa nan ekoye akwanchere odifu ben ene ko twa akola nan ene koye akwanchere techere ma odifu ben nana ade na ye tuntuma eye fita emo bi anada ene hwe ene you odifu na ka no kro man mu a ohun ba chiri wa nana uyo odifu na de no kro na so be china man Ghana mu a enye easy ma enye easy ampa aje sa okun bi ebu bi e de bi sem ansana na ku sa ansana na ebe so rade ani ana de wo pon ubu bi sem udi bi esi ebe so rade ani ana ti ade ti na ye ka no kro ni kire edom na why they don't want to accept it say no kro ni fa so na nya nkwa ade nti ye ade nti ene obi ane ne de na nya obi ane ne o wo se uyo odifu ana bu ye bebu sa se odifu na wo ye no wa na wo serve no o se me serve Kristo ade Kristo wo serve no ne mrani na difu ne mrani ana difu ne mrani na sofo ne mrani uni sa mrani entu wo infa ana unse enu be bi se wo se ye judgea na ye judge ye buaten wa Bible kwa se be mu ye nyintan what character we should be nyina nte so ye prophet ba also ye prophet yana odifu obi anso de nyame asem na ekọ ansa na tumidi na pia wa akire o mfa nyame asem ba o ba ya me be se nkom say prie ni agbaje so yodi o yo so e na o so ko e na odi ko enti ye bie mu a on the face no kan yie emfa anuma anase anuma ye position ye ho in that position enye ena empanimfo no so nsore we bi yakufo da asori bi aton ade obi amatum asori bi aye de ye to asori bi aye ton ade obi amatum nana hwe Kristo ba ya so dem no Bible so otweaba e de hwe I saw the year forest bureau. Yeah, forest bureau. I saw them yet Tomeko. Yeah, Tomeko. A Sirisa, Jenny, Ekutu, Kelewele, popcorn. Obi kwa di ofuna da Kwaku si I saw them. Abba. Efuna da kawo. Because I saw them shuma kwanchire, di shuma kwanchire. Kristo na kwanchire mo pa no ba ye no, wan ko defuna da kam. Enti wo so ko defuna da kam I saw them. What are you implying? And I said, yeah, na pa kire. Osogo ba kwotena so dem no ton kwenkwen unim kwenkwen aje uchire mu anwa mo ne jollof yi just aya bisi basa ena nse huru ni nkwase asem nko a osofo be no wo yire a osanso mpena
osofo be odifo be ye Elijah and Elisha kwade on kwade fura kada yi fuad eno omo nam no ye nyame adwuma ye Paul amante mo chen di kanfo hwe na brabo hwe apostles na brabo hwe nyame adifo tete adifo na brabo the man na me boni ni ma sore apostle Peter ni man anim hwe papa na brabo hwe Makion of Pentecost na brabo boy any said you or the fapem eye nyame adwuma no ewie ni somo enti se wo kare won say uye ya frau Kristo na frau o frau ofun benso na ma be no de frau na Kristo ni kwa ne voice et say ye e tan se be ni esi won bisa wona o su ti nyame ne voice to say ni suri ne ban to say e de na e wo ne ho so fo bia mu oni mriska nana enti free mfa it's not baby say nyame voice to say edru wa me kire yo ya what you say enti we nyina en camera 1 Timothy chapter 6 verse 9 eba bepem 12 o se be me woni mnisika odifu osofo apostle evangelist pastor teacher enti we nyina free eba eye accept it but enkomwa bi emu bi nsem empoa bi nsem won se dina meka no na odifo ensemi de ebe hwe na tisa police for omodwuma mu edini ebejade mo no ma die akwache na efuma bebia nso no e da so mahwefo na mitisi na menya ne ntie se eye Abesim case no second suspect police for chain no second suspect na police for chain no e ka case no so no mbeboa e investigations no mu na ja eye Richard Apia ne nsem a woka no se no kranya no komebo no mu so ehun de no so e woka no sabre wo ma jai ni mu na second witness here bushafo feed that police 42 just wo ma chino no ni din bad wo mo ammo o ma nche ni pasu o mo kan se ni ya bebo amanhwemu o mo eye SCP sense o mo ko boni din na obi a oben no tia ahwa na o ni tia wo mu na se investigation no aye basan wo ma mbo di din enen so a ye jai ni mu no se won ko no so still na the din no emmaye ntina bushafo na ye the latest update wa Abesim case no na ye say nim biem say on the 14th of September 2021 ya and it say the second hearing no ebeba so ewo eye Carnation Magistrate Court na say ni afato eye boso say ye tuma GH de mu nsem bia ebesum na asem wo ye hu ne pumasi bre say we ebe de twa to ye murder case wo Ghana ha ebe set de ebe ko ni pumasi bre ebe hu de wo mu bia na ye timi sentence no so na mra ni sifatie ni ntino emu nsem bia ye be ko so asum ni ahwe di echire ni apen hu nsem ni abetudwa so ntino se sa ana ene ye di eja mo na ye eja mo no so ne mema odu for the final words e di atudwa na se ye di nkomo no aba ne weye adofo nyamema a ye ka se praise ma mo jisu hallelujah ye ka se kronkron o se ma urade o se ema ye suma ma urade a ye de ye jisu se oja o se fire misraw Holy Ghost and Fire Prayer Ministry el baby a me da no misraw onyame ba me de me nsada me nsa me pawo chew baby a yedu esum bom no mumfa na Bible kan ya no ye wom ti mesraw baby a wutie mi bia pe osofo bi a osi odifo bi a osi na connect ho e fama no mesraw enkeka wani mu nkyire nyame so mpa enkeka wani mu nkyire o se obi a osu nyame na nsu nim nyame o baby a me pa o cho bibiri afen nso ade ba ko a ewo ho a ewo se me ka kire o eye ye ma no a ye de omo ye sacrifice asofo bi ne adifo bi ne empanimfo bi omo de omo ye sacrifice mesrew ye friwa me ka di ye be ba kire wo nu ada ho so the sons and daughters of Issachar they live ahead of time omo wi a omo ba mmerwafo so emmerwafo so 60 years to 80 years 90 years omo friwa omo ba enkete sia so omo 18 years from 15 years 18 years ekopem 30 years omo so omo de ye ba pa ti mesrew wo abushia wo eja wo ena wo titi abushia hwomu yi afensu seek protection a ewo nyame mu fa to abushia na so de Job ta ye no eya ye bi ma wo no ma ne brade animoti emuna wo so
ebi a yenkoma twitwi mu wo ade so ebi ohaw ne amane ebi a wo person ne di nkoma obetima frem online yi so aye 0249631876 aye 0249631876 ananse 0203851633 0203851633 yo abeka old eleganza house afi onumtuni a wo modo wo ba be yade obo ewiase nyom onumtuni a wo ba be yade wo wa so betia fa homa nyame yie ne jai baabi a wo do hu wura wo do ho kokokoko na obi amfa wo moja amfa ntwaso ade ne be start December we kopim next year December mumbo date manuato odifo ye beda wase na ebusafo odifo Bernard Asiam na sabe ode na no nsem ya abawi ye no ne di nkomo ede efa revelations ahodo abetwa efa Abesim instance ene emia mienu ka ho atose nyama bi sa ritual killings bi ekoso ewo ho na ne nie mu no ebusafo ensem no utimi hu pa se emudo sinse dia betwa bonte so ye kanti ye ka Ghana for so do bra yes be upfront about issues ye pe mate so ade no nim se na de ne tie yi se na koi de betimi aye no pro ye pe se asem nsi na nye nsem ansa na ye betu na mafa bibi ho a ye tu na mafa nti adenti ene ensesa ye suban ne stand up as a people na nyama ense fata ekoso ewe society mu grow kitwa mu ye nim aware of no ye percent pass ne betwa so na yetimi enya sanity as o mind because the kata abmo so sane na sisi ano aba ponta enya age nsem no obi fie na ene esi a ye ka ho nsem ochina wo nim so wo fie na eba o se wadanfo bi fie na eba o wonnim eti ye mpe na so so no ye hwe kakra na ye ntwe ye ho fu na se ye emwa ya aka se ho se ekuro na me de manu di semine sie me no me da wo bibia wo bo amadwemede kama ase na wo a wo hwe na wudi kan na me shop se obo modia enya bre share program yi ebe na wie ya ebi mu so contribute ye wo mo adenche wo ye comment section obi bia na me nhamo na da ne da wo mo mo wo mo so ye mo akwannie mu na wo mo ho ban mu ne mo fiefo ho ban efie ye ntoshe ne abeda ye bia sefre nia eso na maka ne se bi no me copy engineers me editors me cameraman so nyame nhiro mo so wo mo so ba ye madwumede ye kama na wo hunu se na wo hunu wo video eso na ebisa for media scene go moti ya follow @TumaGH or Instagram Twitter so @TumaGH _ Facebook @TumaGH na neso edit dikan a wo share your videos when you say on the public brain at the mount dano yes seven with good information so o man Ghana mo dia this wa wo te wu mu nsem no nti pomodi na subscribe to your channel here na na mo wu so a enemy ene na ye de jumede no ezi nyame chiro bibia medam ase bye bye. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Hvman. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Annan, so open the best media school in Ghana there, and a Too Much Multimedia College. We say a band equipment apapa. A church for a quadruple ewadisium. Any air conditioned room there. A band media law, advertising, camera handling, and a marketing there. And then a location ewo abeka free pipe junction. Fanamba ne gwasio na wankasa frɛ na obi anada wa na memo bi nkasa me frama wankasa frɛ abati